n'abandi bakozi bose bumva boss ari kuri telefone. Is that true, Declan? Declan, ibyo uwo mugabo arimo aravuga byaba ari ukuri. Hey! Ati mpamvu nakugambaniye icyana cyawe cyaneje leta. Urabizi mu Burusiya nagera ngakwicira abantu muri Belarus yose. Nyagiye gikurikirana. Fine. Sawa. Yes. Papa nibyo. Yes. Okay. Nibyo gusa. They were supposed to kill him, not arrest him. Papa, abapolisi bari bambwiye ko bari bumwice batari bumufunge. Kiwerewere. I need to talk to my son and Nina alone. Mnuza mayo nyene ko navugana n'umwana wanjye nani nabonyine ni nani kakicanye. Icyana bagiteje se. Hano harundi mwicanyi. Please. Nabengize. Umugabo afata akayiko se namubibonye. Bagoswe gatoya. Please, I don't know anything. Fata akayiko mu cyanya gatsimba. Let me go. Umva nta kintu uzi mu nyice. Mfite umwana w'umukobwa. Bamenya ko gafite umukobwa. Abo mbavana aho ngaho. Tuzabonanire mu rukiko boss. Abwe ko ashaka kuvugana nande na Miles na Nina. Nina n'umwana we. Gatinze. Abandi babavanaho. If we weren't blood, wa mwana y'ubutara amaraso yanjye. you'd be dead where you stand. Wakaba upfira ngo uhagaze nona. You made this fucking mess. Buni wowe ugize muri uyu mwanda wose. Dad, I can fix it. Papa nabice murahumura. Nina will do it. Nina araza kubikora. It'll be a problem for you, Nina, will it? Absolutely Nina nizera ko uyu mwana wanjye azakubera ikibazo. not, Mr. Dempsey, and the woman. Rwose humura nawe se uyu mugabo n'uyu mugore biragenda biti. Did she see your face? Uyu mukobwa se uwo mukobwa ufite uwo mwicanyi yaba yabonye isura yawe. Yes. Yabonye isura yanjye. Lost stupid fucking questions. Rero nzongeye kumbaza ibibazo by'ubugoryi. Ugiye uzi ko uri umwicanyi umuntu akaba yabonye isura yawe. Nawe umukurikiza abandi bivane mu nzira nawe umwice. Bivuze ngo uyu mwana isi ntakaza gishaka kumujyanamo. You keep something like that from me again, you're on your own. Ati uzonya kuzira umugoryi ngubwo undi munsi uzaba uri ku giti cyawe. Kano gakobwa maze gakundana na Declan. Ko n'undi afite gahunda yo ko barimbura se